detik-detik pengukuhan Syekh Haji Amran Wali Al-Halidi sebagai Mufti Kadi Malikul Adil Kesultanan Aceh Darussalam. Mufti Malikul Adil Kesultanan Aceh Darussalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikukuhkan di wilayah Darul Ihsan Al-Waliyah, Labuhan Haji, Aceh Selatan pada tarikh 4 Rajab 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 4 Januari 2025 yang diperkuatkan Kesultanan Aceh Darussalam kepada Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Tengku Raja Syaifullah Alaidin Arifayaksa ditandatangani.